A misión desta semana non foi unha misión calquera, foi unha misión internacional na que tivemos que mesturar a gastronomía galega coa senegalesa. Unha misión que vai ser mellor que vexa. Voy. Aquí está el cociñeiro. ¡Adrián! ¡No me lo esperaba! ¿Qué tal, Matu? Muy bien. ¿Podemos ir para a cociña? Sí. Pues veña. A quen imos sorprender hoxe? A la tía de mi marido, Ajá. que se llama Marité, Marité. y luego a mi cuñado, que se llama Simón. Vale, este Ese es Simón. Ese es Simón, sí. Moi ben. Aí nas tíes, polo que se ve, non ten pinta. Sí, sí, sí. Y esta Vale, es Marité, Marité. con su marido. E por que queres sorprendelos a eles? Marité porque pasó un año muy difícil, tuvo el COVID y todo, y lo pasó muy mal. E é senegalesa. Sí. Entón, Que che parece se facemos un prato típico da lá e un prato típico daqui? Que se che ocorre que lle podes facer da lá? Un plato que se llama yassa. Iasa. Sí, es a base de cebolla y unos condimentos. También, aparte, voy a hacer un arroz de Senegal también. Como se que es chama o arroz de Senegal? Arroz. Arroz. Pero en senegalés como se dice Chep, arroz? chep, Chep. chep, Chep. chep y yassa, Chep, Iasa chep. Hoxe vamos a ir aquí falando en senegalés. Cuidado, cuidado. Trae todo o necesario, Paco, para facer. Primeiro miran os pementiños, trae os pementiños para facer os fritidos, un sobor de calidade, de galiñas felices, e unhas patacas boas daqui de calidade. Sí, muy Todo bien. necesario para facer Una tortilla. Unha tortilla, vale? Muy Así bien. que imos preparar o que necesites ti para facer a yasa Sí, e o... o chep, arroz, sí. Poñémonos o lío. Muy bien. Veña. Retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. O que aprendiches ti. Mi madriña querida. A que sí? Bueno, creo que temos a primeira chamada, verdade, señor director, do sorteo? Sí? A ver, que temos outro lado da liña. Hola, boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Quen anda aí? Quen anda aí? Son Loli, Hola, Loli, de onde es? de Pontevedra. De Moi Pontevedra, boa, Festas Loli da de Pontevedra. Peregrina. Estar de Ai. festa, hoxe. Por si estamos de festa. Moi ben, tedes aí a Fátima Pego con vosco. Por si. Pero esa non é a pregunta. No. Non é. Ojalá fora. A ver, espero que estiveras moi atento ao programa, Viches vale? o programa todo? Vin o programa todo, pero non escoitei todo. Bueno, imos Bueno, a ver, convalidar. A ver se hai sorte. É moi sinxela, creo, bueno, máis ou menos. Estivo connosco aquí Ángel Sevilla, hai nada. E unha das preguntas que lle fixemos é se vive en Galicia. Vive En Ángel Galicia? Sevilla en Galicia? Sí ou non? Pois si. ¡Parabéns! ¡Correcto! Levas esa fin de semana para dúas persoas onde ti queiras, nun hotel ou nunha casa rural. O importante é que é gratis. E disfrutalas, claro. Pois ben, graciña. Gracias a ti, vostede que por vas a estar chamar, aí. un bicazo enorme que goce moito desa fin de semana. Veña, graciñas. Biquiño grande. Grazas. Moitas gracias a ti, Loli. Menos mal que nos portamos ben e non preguntamos onde vive. Onde vive? Porque... É certo, porque aí Si complicabas no- un pouquiño a cousa, iso é Sí. certo, iso é certo. Bueno, moi ben para Loli. E agora que? Tes ganas de ver a segunda parte do Home, Telecociñeiro? digo, teremos que ver como faz unha tortilla. Oye, non se ocurriu algo un pouco máis elaborado? Ai, que fácil é criticar. Que fácil. Ímolo ver. Bueno, tes razón, veña. Pois nada, temos pa tortilla as patacas e os ovos de calidade, máis uns pementiños que vou facer fritidos. E despois temos aquí para facer a yasa, uns limóns, pemento, cilantro e cebolino. Arroz, que este arroz é raro, Este arroz senegalés. Sí. Pois é ben diferente, teño ganas de saber como queda. Mostaza, cebola e allo. Y ajo, sí. Perfecto. Bueno, Fato, xa me contarás como chegaches a Galicia. Pues es por amor. Casaches cun galego. Sí, nos conocimos allí, en Senegal, fue de vacaciones. Fue un flechazo. Amor a primeira vista. Sí. Que dirías ti que é o máis diferente entre Galicia e Senegal? El paisaje, porque nosotros no tenemos montañas, todo es llano, todo es llano. Entonces cuando llegué aquí, flipé con
con las alturas que había y todo. Y también no hay verde en mi país, todo es seco. Ah, claro, o verde que hai aquí, A mí me encantó el verde. Claro, en Vigo tiveches que alucinar. Porque Vigo é todo para arriba para baixo, para arriba para baixo. De hecho, cuando voy al monte a caminar, no sé bajar. Ya le dije a mi marido. A subida ben, pero a baixar a costa, non? Como lle chaman as patacas ali en Senegal? Patas. Como se di pelado? Holly. Patas Holly. Listo. Que vas a facer agora, Fatu? Tengo que cortarlas un poco y pasarlas un poquito Trituradas. triturar un poquito. Vale. Y luego triturar todo esto también y ya ponerlo en la sartén. Ahora hay que dejarlo aquí haciendo y después hacer el arroz para acompañar. Vale, arroz feito. Fatu. Ahora hay que echarle sal E deixalo y dejarlo cocinar. Para que se vaya facendo pouquinho a pouco, perfecto. Eso. Pois imos coa tortilla, Fatu, vouche ensinar a como cortar a tortilla, como cortan as patacas para facer a tortilla en betanzos. Hai que cortala así, en lasquiñas moi finiñas e acabar rompendo. Contame, Fatu, ti alá en Senegal ten moita familia, claro. Sí. Tengo mis hermanos, mis hermanas, mi madre también está allí. Cantas irmáns tes? 27, somos 27 en total. O que o? Sí. Cuando llegué yo aquí, no sabía medir, porque hacer un vaso de arroz allí... Ali faz un camión de arroz. Entonces cuando llegué aquí, claro, tenía ese problema de hacer comidas, ¿no? 27 irmáns, Fatu. Eu que teño un e a veces xa me parece moito. Xumo un paxariño. Que non se che daba nada mal o galego e que aprendeches galego dun xeito un pouco especial. Ah, que sí, con Sinchan. Cuiño, piroliña. Y dije yo, mira, con este sí que voy a aprender. Veo mucha la televisión gallega también. ten que ser, Fatu, como Ay, ten que ser, claro que sí. Y más cuando estoy en Senegal. Tengo Casa. morriña. Ao final chámame de Senegal. Ao final chámame de Senegal para que vaya a cociñar ali. Bueno, Fatu, vou botar a pataca náufrago, que é a que avisa o resto de se o aceite xa está para botar ou non. Xa está isto, vamos ir botando as pataquiñas pouco a pouco. Hai xente que lle bota o sal directamente aquí as patacas. Ti que faz? Aquí no, nas patacas. Pois vámonos facer a túa maneira. Vale. Así, se a xente se queixa do sal, é culpa túa, Fatu. Mira que listo. Vaya pinche que teño, Teño unha pinche de cociña que non teño máis morro porque non me entra dentro da máscara. Porque é que non fixen nada, nada. Unha boa tortilla ten que levar máis ovo que pataca. Si non, é pataca fritida. Pois mira, para esa tixola voulle botar 9 ovos. Vale. Que che parece? Vale. Hai que cascar sempre o ovo fora do sitio onde tal. Porque pode soltar un po ou tal, entón Vale. non queremos que se misture co ovo. Entón, Vale. sempre escachamos no outro lado e botamos. A ti gusta a música? Me encanta. É a música senegalesa? Ah, se llama Mbala. Mbala. Malaj. Sí. Ponme algo de malaj. E Vale. mentre batemos os ovos e acabamos a tortilla, bailamos algo. Venga, Fatu. Ahí, mira. Pois dase mellor o malaj que a música de verbena, as cousas como son. Ao final vais nos queimar a pataca. Vais nos queimar a pataca, Fatu. Aquí vouche facer unha trampa. Porque agora no programa nós temos o retortilla. Todo teu. Se queres que che bote unha man, Fatu, ti dirme. Tú me tienes que ayudar. Veña, que fago? Tú haces así y yo hago así. Vamos a volta xuntos. Sí, sí, sí. 1, 2, 3. Sacamos a ver que tal. Sí. ¡Ole, qué maravilla! Retortilla conseguido. Tortilla do telecociñeiro feita. O chef de Senegal. Ya está. Ya está. Ay, acaban de chamar a porta. ¡Benvidos a sorpresa del telecociñeiro! Ai, non? Pero que pasa aquí? Adiante, adiante. Pasade para a mesa, relaxadevos e a gozar.
Aquí hoy os traigo el liaza y los pimientos fritos. E a tortilla do telecociñeiro. Uhambe nami zungangishilana Jerusalem. Entonces nos ha aprobado, non? Bueno, pois outra misión do telecociñeiro que acaba con éxitos. Ya saben, se queren que vaya ás súas casas a cociñar, só teñen que poñerse en contacto co programa. E se poden ter un pouco de viño bo, pois tampouco... Quero decir, non llevamos a decir que non. Devolvemos a conexión ao plató, que aquí ainda temos moito traballo que facer.